Stavi tako. Riba na štapu, vrijeme 11:40. Dobro je, gotovo. Zapišite tamo onaj. Digni ovaj treser iz mora. Riba je ovdje podvrga nama. Maro, malo desno, vozi naprijed desno. Kopi ovo. Stani. Drži ovo, molim te, ti. Polako. Aj, podigni još ribu gore. Ne mogu držati kako su i ovo, drži. Digni je gore glavu, nek se vidi. Kidaj. Puštena riba. Zovi.